U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, danas smo sabrani kako po redovnom rasporedu bogosluženja sedmice stradanja Hristovih, cele te sedmice, koja se zove Strasna sedmica, upravo proslavljamo njegova stradanja. I malo pre smo čuli deo Evanđelja gde se navode njegove pouke i poruke tome šta je smisao svih događaja koji će se desiti sve do njegovoga stradanja i konačne pobede nad smrću posle toga. Ali ove godine, pošto je praznik Paske, praznik Vaskrsenja, pokretni praznik, a praznik Blagovesti koji slavimo, nepokretni praznik, to jest pada uvek u isti datum svake godine, to je 25. mart, koji po novom kalendaru, takozvanom novom kalendaru, je isto što i 7. april. Ali kad je rana Paska, kad je rani Vaskrs, onda evo dešava se, dosta retko, ali se dešava da upravo u nedelji stradanja imamo i ovaj veliki praznik Presvete Bogorodice. Tada se kombinuje bogosluženje velikoposno i radosno praznično. Nema najstrožeg oblika posta koji bi inače bio, nego crkva nešto ublažava taj post zato što se služi liturgija i što je praznik, a time i radost, blagodarnost Bogu za dar spasenja. Reću samo nekoliko reči u prazniku Blagovesti, jer bi bilo veoma dugo da govorim na ceo pročitani tekst koji smo saslušali. Blagovesti su praznik blage vesti, blagovesti, to jest radosne vesti. Vesti kojom se najavljuje od Arhanđela Božjeg Gavrila, najavljuje se rođenje Spasitelja sveta, Bogočoveka Hrista i dar spasenja kao takav. On se javlja do tada potpuno nepoznatoj, skromnoj devojci, Mariji, Svetoj Djevi Mariji, u tada isto tako beznačajnom, zabačenom i ne na dobrom glasu gradiću Nazaretu, u Galileji, na severu jevrejske zemlje, i pozdravlja je neobičnim pozdravom: raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. I sa tim pozdravom, radosnim pozdravom, koji i imenuje radost koja će biti data svemu svetu, radost za koju kasnije sam Hristos kaže da je radost koju niko ne može uzeti od nas, od vernih, od hrišćana, od ljudi. Radost zbog ljubavi Božje i spasenja koje nam ona daruje kroz rođenje Spasitelja. Ne rođenje čoveka, makar on bio i najpravedniji, najmudriji, najveći dobrotvor, kakvim Gospoda Hrista i priznaju neki koji nisu hrišćani, ali imaju poštovanja i svesti o značaju njegove ličnosti u istoriji. Oni tako kažu, međutim, puna istina o njegove ličnosti, onaka kakva je otkrivena nama, otkrivenju Božjem,
u Svetom pismu, protumačenom nepogrešivo u svetom predanju crkve, u njenoj sabornoj svesti i savesti, kazuje nam da je on Bog koji se rodio. Nije se rodio običan čovjek, pa da to bude tema blage i radosne, jedinstvene vesti koju sam jedan od arhanđela Božjih ima da saopšti, ne samo Svetoj Djevi Mariji tada, nego evo, kroz reč Evanđelja svima ljudima u svim vremenima. Rađajući se, Bog postaje čovjek, ali naravno nikada ne može da prestane, niti prestaje da bude ono što jeste po prirodi, Bog. I zato je on bogočovek. Nije samo Bog koji daje sebi izgled ili privid ljudskog bića, nego postaje pravi čovjek, puni čovjek, savršeni čovjek, sa svom punoćom ljudske prirode, pri čemu naravno bez greha, jer greh i nije deo prirode čovjeka kako je Bog dao, kako je Bog stvorio kao tvorac, nego je ona naknadni izum stvorenih bića, i to onih najsavršenijih, jednog broja anđela i ljudi, prvih ljudi, praroditelja roda ljudskoga, poznatih kao Adam i Eva, u prvim redovima knjige Postanja, prve knjige Staroga Zaveta. Tako da taj čovjek čije rođenje se najavljuje na blagovesti, na ovaj praznik, nije samo čovjek, nego bogočovjek. To je jedinstvena ličnost koja ima dve prirode ili dve suštine, ljudsku i božansku, ali u istoj nedeljivoj ličnosti. To je bila također tema sporova, raspri, različitih bogoslovskih domišljanja, često vrlo pogrešnih, štetnih, ali je to na velikim saborima crkve jednom zauvek razrešeno od strane svetih otaca i učitelja crkve koji su se sabrali na prvom i drugom Vasenskom saboru i o tome raspravljali. Raspravljali ne po svojoj ljudskoj mudrosti i domišljanju, kako danas neki ljudi zamišljaju da je teologija, da je to skup nekih ljudi koji priča ko šta misli, šta kome pada na pamet. I zato mogu i da tvrde, upravo ovih dana, mogli ste vidjeti u našim medijima, da kažu šta ima crkva sa teološkim fakultetom. To je stvar univerziteta, crkva se ne pita. Kako se crkva ne pita? Ako je teologija reč o Bogu, a crkva način i prostor pristupa Božjeg u ovom svetu, kako oni mogu odricati crkvi, jedinoj koja može da bogoslovstvuje o Bogu, a to pripisivati ljudima koji niti ne veruju u Boga, niti imaju ikakvog iskustva bića Božjeg, pristupa Božjeg u svom životu. Dakle, bogočovjek Hristos je merilo svega, ne čovjek i njegova beznačajna logika, ograničena, trodimenzionalna, kako je govorio sveti starac Justin, nego logika logosa Božjega, reči Božje koja je ličnost, jedan od Svete Trojice. Zato je bilo važno da njegovo rođenje bude pripremano vekovima, bukvalno odmah već u raju je nagovešten njegov dolazak, a posebno posle pada roda ljudskoga u greh.
I kasnije, kroz duge vekove koje nazivamo vekovima Staroga Zaveta, prvobitnog saveza ili zaveta ili oblika jedinstva i bliskosti zajednice između Boga i čovjeka. Bez obzira na to što je čovjek bio palo biće, biće koje je sebe kroz greh odvojilo od Boga. Bog nije odvojio sebe od njega, nego ga i dalje ljubi i priprema spasenje. Ali tako ga priprema premudro, svemudro, čovjekoljubivo, da ono neće biti silom nametnuto, nego će biti ostvareno uz punu slobodnu saradnju čovjeka, uz njegovu čežnju i želju da bude spasen, a ne da ga Bog spasava na silu. Vi znate da i u običnom našem ljudskom iskustvu, ako neko nekome sebe nameće, a nema ljubavi obostrane ili bar jednostrane među ta dva ljudska bića, da je onda prisustvo tog drugoga, ma koliko bilo dobronamerno, motivisano ljubavlju i dobrotom, u stvari ne spasenje i radost, nego prosto pakao za onog drugoga. Samo prisustvo nevoljenog čovjeka, nevoljenog drugog ljudskog bića, čovjeku stvara muku i onemogućuje radost. Zato je trebalo da prođu vekovi i vekovi dok se ne rodi takva čista devojka, sveta, bez ličnih grehova, sa jedinim nasljeđem pravdateljskog greha koji je cela ljudska priroda nasledila od svojih praroditelja, Adama i Eve. Ali jedina do tada pre Hrista oslobođena, bez ličnih grehova, nikada nije pala u greh. Život je provodila od detinjstva, kao što znamo, u hramu Božjem, postu, molitvi, dobrim delima, sa ljubavlju prema Gospodu i bližnjima. Zato Arhangel Božji Gavrilo nju pozdravlja rečima: raduj se, blagodatna. Znači, ona je nositeljka blagodati Božje. Kad je objasnio šta joj blagovesti, šta joj saopštava: rodit ćeš sina, nadane mu je Isus, jer će on spasti mnoge, spašće Izraelja. Ime Isus i znači spasitelj. Na njeno čuđenje, kako to može biti kad ja ne znam za muža, on je obaveštava o tome da će sila Božja biti sa njom, da će Duh Sveti biti taj koji će joj dati da začne i da rodi spasitelja sveta. To je jedinstveno rođenje, čudesno, nadprirodno. Niko nikada, ni pre ni posle, nije se rodio na taj način. Zato blagovesti jesu, kako kaže crkveni pesnik danas, početak našega spasenja. Kefaleon, glavizna na grčkom i na slovenskom jeziku. Jer da nije bilo rođenja Hristovog, a na blagovesti je ono najavljeno, ne bi bilo ničega drugoga. Ne bi bilo Hristovog podviga spasenja sveta. A kad je Gospod bio spreman da dođe, a bio je uvek spreman, i kada je taj pristanak palog čovečanstva kroz usta Svete Djeve Marije, tada pred Arhanđelom Božijim, dao taj pristanak rečima: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči Tvojoj. Nije pitala, nije se raspravljala, nije umovala svojim umom, ma koliko on bio
očišćen od svake grehovne pomisli, nego odmah sa punom verom, nadom i ljubavlju izgovorila te divne reči. Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči Tvoje. Zato je ovo veliki praznik, radosni praznik i zato i evo u ovoj nedelji stradanja Hristovih praznujemo ga kao praznik i služi se sveta liturgija, ma u koji dan on da padne. Mnogi hramovi, kao što znamo, posvećeni su ovom prazniku. Ali ne samo to, nego hrišćani ga sa radošću proslavljaju u svim crkvama, u svim narodima koji ispovedaju pravoslavnu i hrišćansku veru. I mi se radujemo u današnji dan, blagodarni smo Gospodu i veličamo Svetu Djevu Mariju, koja će potom postati presveta Bogorodica i koja je ne samo majka Boga čoveka Hrista, nego samim tim majka svih živih i majka svih verujućih. Ona je, kako govore drevni, mudri i sveti oci crkve, nova Eva, prva žena koja je stvorena, je imala ime Eva, koje znači život. Ali nije ostala do kraja verna, kao ni Adam, prvi čovjek. Međutim, presta Bogomajka kao nova Eva, verna do kraja, savršena, je rodila život. Ne neki život prolazni, nego ličnosni, večni život, večno živoga Boga, drugo lice Svete Trojice. Zato je ona nazvana majka živih i zato je mi hrišćani svi doživljavamo i nazivamo i svojom majkom i molimo joj se, uvereni da njene materinske molitve za sve nas i za sav svet bivaju uslišene od Sina njenoga. S tim mislima ja vam svima čestitam ovaj veliki praznik i neka Gospod molitvama prečiste i preblagoslovene svoje majke bude sa svima nama i sa svim rodom ljudskim sve dane života našega. Amin.